Ku mpande zombi hakunze kugaragara ubushyamirane bushingiye ku gutega ibisasu, kurasa ibisasu biremereye bya roketi bikorwa na Palestina kuri Israeli, n'ibitero bya misile zambuka imipaka, ibitero by'indege n'ibimodoka by'intambara bigabwa na Israeli kuri Palestine, ndetse n'ibitero by'iterabwoba. Mu mwaka w'1948 kugera mu mwaka w'1949, ku nshuro ya mbere intambara ikaze yahuje Abarabu n'Abanya-Israeli. Uyu munsi imirwano ikaba ikomeje gukaza intera hagati y'umutwe wa Hamas w'Abanya-Palestine n'ingabo za Israeli, aho impande zombi zikomeje kurasana ubutitsa. Kugeza kuri iyi saha abarenga 1000 bamaze gupfa mu minsi 3 gusa byongeye kubura. Ese Abarabu b'Abanya-Palestine bapfa iki na Israeli? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Israeli na Palestine ni ibihugu bibiri bito byose bikabihuriye ku butaka bumwe mu burasirazuba bwo hagati. Mu mwaka w'1956 ubushyamirane ku muyoboro wa Suez, umuyoboro munini w'amazi wacukuwe na Ferdinand de Lesseps, ukaba uhuza inyanja ya Mediterane n'inyanja itukura. Uyu waje guteza amakimbirane, bituma mu mwaka w'1967 haba intambara y'iminsi 6. Iyo ntambara yatangiye ku itariki ya 5 igera ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka w'1967. Impamvu yayo nuko igihugu cya Misiri cyabujije ubwato bwa Israeli kugera mu gace kitwa Tiran. Itegeko ryashyizweho ku itariki 23 Gicurasi muri uwo mwaka. Ibi byarakaje Israeli itangaza intambara irwana n'ibihugu bitatu by'Abarabu ari byo Misiri, Yordania ndetse na Syria. Mu gihe gito gusa kitarenze iminsi 6, Israeli yari imaze gusenya indege nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare by'ibihugu yarwanaga nabyo. Abarabu bamanika amaboko. Ibyo byaje gutuma Misiri itakaza agace ka Gaza n'umwigimbakirwa wa Sinai. Igihugu cya Syria gitakaza ibisiza bya Golan, naho Yordania itakaza agace ka Cisjordan. Aka gace akaba ari igice cy'umujyi wa kera wa Yerusalemu y'Uburasirazuba. Ubuso bw'igihugu cya Israeli bwahise bwikuba 3, ndetse Israeli ihita yiha ububasha bwo kugira Yerusalemu umurwa mukuru wayo. Nta bwumvikane bubayeho n'umuryango mpuzamahanga. Mu 1973 haje kuba intambara yitiriwe umunsi mukuru wa Yom Kippur. Uyu akaba ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cya Israeli bitewe n'inzika Syria na Misiri byari bifite kubwo uduce byambuwe mu ntambara y'iminsi 6 gusa. Ibihugu byagabiye ibitero icyarimwe ku buryo butunguranye, ariko Israeli ibasha kubyigaranzura ndetse inagaba ibitero imbere muri ibyo bihugu. Haza kubaho imishyikirano. Mu mwaka w'1982 intambara yeruye ya Libani. Guhera mu 1986 intifada ya mbere n'iya kabiri mu mwaka w'2000. Intifada ni intambara y'amabuye ikorwa n'Abarabu imbere y'ingabo kabuhariwe z'Abayahudi. Abayahudi n'Abanye-Palestine bapfiki. Mu burasirazuba bwo hagati, nyuma y'imyaka 2000 batagira gakondo, leta ya Israeli yashyizwe ku butaka bwahoze ari ubwa Palestine. Abanya-Palestine bikangura igihugu cyabo cyacuyemo kabiri, ariko bakomeza kwiringira ko ibihugu by'Abarabu bizabafasha kubohoza ubutaka bwabo. Ubushyamirane hagati ya leta ya Israeli na leta ya Palestine imwe mu ntambara zirambye cyane. Urwango ruhambaye ku baturage b'Abayahudi rwakwirakwijwe mu batuye umugabane w'Uburayi guhera mu kinyejana cya 19 biturutse muri Polonye no mu gihugu cy'Uburusiya mu byiswe kwamagana abimukira. Uru rwango rwaje gukwira umugabane w'Uburayi wose. Abayahudi batangira guhohoterwa, abandi bakicwa. Akarengane kakuriwe Umuyahudi Captain Dreyfus ubwo mu gihugu cy'Ubufaransa yahawe igihano cy'urupfu kitavuzweho rumwe, kaganishije ku ngengabitekerezo yo gushaka uko Abayahudi bagira igihugu nabo bakongera gutura mu butaka bw'abasekuru n'abasekuruza babo. Umunyamakuru w'Umuyahudi Theodor Herzl yagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza amatwara y'iki gitekerezo nyuma y'igitabo cya Etat Juif. Nyuma y'imyaka isaga 2000
Abayahudi ubwabo ntibumvaga ko ari ibintu bishoboka. Biciyemo ibice, bamwe bumva ishingwa rya leta ya Isiraheli ari ukwigerezaho, abandi bumva ko ari igitekerezo kireba bene wabo. Mu idini ya Judayizme bakemeza ko Judayizme ari idini ariko ntaho bihuriye no gushinga leta. Aho bavukiye mu bihugu by'Uburayi nko mu Bufaransa, mu Budage n'ahandi, niho bumvaga ko ariho igihugu cyabo. Iby'ishingwa rya leta ya Isiraheli ntibyari bibafasheho. Mu ntambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1917, Arthur Balfour wari minisitiri w'intebe mu Bwongereza yasabye ko hashingwa agace kamwe gahurijemo Abayahudi muri Palestine, ariko byari kure mu gutekereza ku ishingwa rya leta ya Isiraheli. Ibi bikaba byari bikurikiye isenyuka ry'ubwami bw'aba Ottoman bwari bwarigaruriye uburasirazuba bwo hagati. Mu ntambara ya mbere y'isi, mu masezerano yakozwe mu ibanga mu mwaka w'1916, Ubufaransa n'Ubwongereza bahise bigabanya ibihugu bagenzura. Ubwongereza bwifatira Palestine, Ubufaransa bufata Syria na Liban. Ibi byabaye impamvu z'amateka zibumbiyemo urwango rwo guhangana gukomeye hagati y'Abarabu bakomoka muri Palestine n'Abayahudi bari barataye inkomoko bagakwira isi yose, cyane mu bihugu by'i Burayi, nyuma bakaza kuremerwa leta ya Isiraheli. Amasezerano y'umwaka w'1916 yatumye Abongereza n'Abafaransa bigarurira ibice byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko icyemezo cya Balfour cyo gushinga Foyer Juif muri Palestine cyaje gutuma noneho Abayahudi benshi batangira kwimukira muri Palestine, cyane cyane guhera mu mwaka w'1930, ubwo urwango muri bo rwafataga intera ihambaye mu matwara ya Hitleri n'abanazi be mu gihugu cy'Ubudage. Abayahudi n'Abarabu batangiye guhangana. Ubwongereza bwahawe uburenganzira n'umuryango w'abibumbye ngo bukemure icyo kibazo mu maguru mashya. Abayahudi bashakaga igice cyabo kigenga muri Palestine, Abarabu b'Abanyepalestine bari bahasanzwe, ibi ntibabikozwe. Mu mwaka w'1947, Ubwongereza bwemeye ko icyo kibazo kiburenze, bugisubiza umuryango w'abibumbye. Hari nyuma ya Jenoside yakorewe Abayahudi mu bihugu byinshi by'Uburayi ikozwe n'abanazi ba Hitleri. Umuryango w'abibumbye watangiye umugambi wo kugabanyamo Palestine ibihugu bibiri, icy'Abarabu kigakomeza kwitwa Palestine, ikindi gice kigahabwa Abayahudi kikitwa Isiraheli. Umujyi wa Yerusalemu wari kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye. Ibi Abayahudi barabyemeye, ariko ako kanya ibihugu by'Abarabu bituranye na Isiraheli bitera utwatsi icyo cyemezo. Muri wa mwaka w'1948 twahereyeho, nibwo manda y'Abongereza yari irangiye muri Palestine mu gihe cy'ubukoloni. Iyo manda y'Abongereza irangiye, ako kanya Abayahudi bahise batangaza ko bashinze Isiraheli nk'igihugu cyigenga. Abanyepalestine bafashwe n'ibihugu byose bikikije Isiraheli batangira intambara yeruye kuri Isiraheli nshya. Nubwo muri icyo gihe Isiraheli yatuwe n'abaturage bari baramenenganiye i Burayi, yemewe nka leta, mu gihe na n'ubu Palestine kidafatwa nk'igihugu cyigenga. Mu byishimo byinshi by'Abayahudi i Tel Aviv ku itariki ya 14 Gicurasi mu mwaka w'1948, David Ben-Gurion wabaye minisitiri wa mbere wa Isiraheli yatangaje ku mugaragaro ishingwa rya leta ya Isiraheli. Abatarabashije gukurikira ibirori imbonankubone babikurikira kuri radiyo zabo. David Ben yagize ati, hagendewe ku mwanzuro w'umuryango w'abibumbye bidasubirwaho, dutangaje leta y'Abayahudi mu butaka bwa Isiraheli. Aha, nyuma y'ibinyejana 20 byari birangiye, Abayahudi babonye igihugu barizwamo nyuma y'imyaka 3 gusa ubutegetsi bw'abanazi buhirimye. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, mu myaka 3 Abayahudi bagera kuri 3,000,000 barishwe muri Jenoside yabakorewe. Ingengabitekerezo n'urwango rukaba rwarongejwe umurego n'abanazi. Ku itariki ya 14 Gicurasi umwaka w'1948, umunsi Abayahudi bishimira ko babonye leta yabo ku baturage b'Abarabu bari batuye muri Palestine. Uyu munsi bawita Nakba, bivuze umunsi mutindi. Intangiriro y'amakuba yatumye imiryango myinshi y'Abanyepalestine yerekeza iy'ubuhungiro, benshi muri bo babuvukiyemo kugeza n'uyu munsi. Icyo gihe 700,000 by'Abarabu b'Abanyepalestine barirukanwe,
bamwe bahunga intambara ariko abandi bahambirizwa ku ngufu n'ingabo z'Abayahudi. Abahunze bakiriho kimwe nabo babyaye inzozi n'imwe, bizera ko umunsi umwe bazasubira muri Palestine yabo. Palestine bo bita ko ari Palestine ariko ikitwa Israeli mu Bayahudi b'uyu munsi. Abarabu b'Abanyepalestine n'Abayahudi bahanganye ku butaka bumwe mu myaka irenga 70 kugeza kuri uyu munsi. Intambara, ubugizi bwa nabi, imitwe y'iterabwoba, kwigumura kw'abaturage mu ntambara y'amabuye yiswe Intifada, ibitero by'ubwiyahuzi ndetse no guhura ku mpande zombi. Mu 1949 Israeli imaze gushingwa, Abanyepalestine barirukanywe, abandi bahungira mu bihugu bituranye nka Libani ndetse na Syria. Abanyepalestine berekejwe mu duce tubiri ari two Cisjordania yagenzurwaga na Jordani ndetse na Gaza yagenzurwaga na Misiri. Impunzi ntizagiye kure, zagumye hafi imipaka y'igihugu gishya cyari kimaze gushingwa ku butaka bwabo. Umunsi ku wundi bibwiraga ko bucya bahita bataha. Igitekerezo cyo kumva ko ubutaka bavukiyeho nabo barazwe n'abasogokuruza babo, ingoma n'izindi, ibisekuruza bitabarika, ngo bidashoboka ko bwatwarwa n'abandi nabo bavuga ko ari ubwabo. Ntibabyiyumvishaga, ariko uko imyaka itaha bagiye babyumva neza ko baheze ishyanga, nubwo inzozi zo gutaha ku ngufu n'ubu zitarabashiramo. Byageze mu mwaka w'1967 mu nkambi zavukiyemo Abanyepalestine zarahindutse imijyi. Urubyiruko rwavukiye muri iyi mijyi rwatojwe ko mu buzima bwabo bagomba guhangana n'Abayahudi, bisubije igihugu Palestine yiswe Israeli kuri uyu munsi. Muri uwo mwaka w'1967 nibwo Israeli yigaruriye uduce twa Gaza, inkombe z'inyanja ya Yorodaniya n'uburasirazuba bwa Yerusalemu. Utu duce dutatu tukaba twarifuzwaga na Palestine. Ibi byaje guteza imvururu muri Gaza mu mwaka w'1987, ari wo mwaka umutwe ugendera ku mahame y'idini ya Isilamu wa Hamas wavutse ugenda wigarurira n'utundi duce. Ibiganiro by'amahoro byahuzaga ibihugu by'Abarabu na Israeli bya Oslo mu 1990 byarangiye hashyizweho ubutegetsi muri Palestine, baha kandi uburenganzira bwo kwigenga Gaza n'utundi duce twa West Bank. Mu 2005 leta ya Israeli yakuye Abayahudi n'abasirikare bayo bari mu ntambara ya Gaza. Umwaka wakurikiyeho umutwe wa Hamas wabonye intsinzi mu matora y'Abanyapalestine. Ibi byabaye imbarutso y'amakimbirane n'ishyaka rya Mahmoud Abbas, ari nabyo byateye intambara mu mwaka wa 2007 yamaze igihe cy'icyumweru, aho yarangiye abarwanyi b'umutwe wa Hamas bigaruriye Gaza. Uko kwigarurira intara ya Gaza, umutwe wa Hamas wahise ushyiraho ubuyobozi bugendera ku mahame ya Kisilamu. Ibintu byatumye hari benshi batabwa muri yombi, abandi barahohoterwa mu batabwaga rumwe n'ubutegetsi bwashyizweho na Hamas. Nyuma y'uko Hamas yigaruriye Gaza, Israeli na Misiri bahuje amaboko mu rwego rwo kurandura no guca intege umutwe wa Hamas n'indi mitwe yitwaraga gisirikare. Israeli yavuze ko hakenewe gusibira amayira umutwe wa Hamas n'indi mitwe bakoreshaga binjiza intwaro. Imiyoborere mibi no gushyamirana n'ubutegetsi bwa Palestine byakorwaga n'umutwe wa Hamas byahungabanyije ubukungu bwa Gaza. Ibura ry'akazi rizamuka kugera kuri 50%, tutirengagije ibibazo by'ibura ry'umuriro n'amazi. Abanyepalestine bahuye n'uruhuri rw'ibibazo, harimo kubura uburyo bwo kuva mu nzu no kujya ku mashuri, aho bafataga Gaza nka gereza nini ku isi ifunguye. Umutwe wa Hamas na Israeli bamaze kurwana intambara zeruye inshuro nyinshi n'utundi dutero shuma tutari duke. Intambara yari iri ku rundi rwego ni yabaye mu mwaka wa 2014, aho yamaze iminsi igera kuri 50 igahitana Abanyepalestine b'abasivili barenga 2200 ndetse n'Abanya-Israeli basaga 73. Yasize kandi abantu ibihumbi batageraho kwikinga, benshi muri bo bagiye gucumbikirwa mu mashuri yubatswe n'umuryango w'abibumbye. Israeli ishinja umutwe wa Hamas gufata abaturage ba Gaza nk'ingabo ibakingira.
Kuri ubu imirwano ikaba yarongeye kubura, aho kuri uyu munsi ari umunsi wa gatatu imirwano ikomeje gukaza intera hagati y'umutwe wa Hamas n'ingabo za Israel, aho impande zombi zikomeje kurasana ubutitsa. Ni intambara yadutse ku wa gatandatu mu masaha y'igitondo, aho mu buryo butunguranye abarwanyi ba Hamas binjiye muri Israel bakoresheje inzira y'ubutaka, amazi n'ikirere. Bahise batangira kwigabiza ibirindiro bya gisirikare, sitasiyo za polisi n'ahandi. Barasa abaturage bari baramukiye mu masengesho kuko ari umunsi w'ikiruhuko. Ingabo za Israel zahise ziyemeza kwihimura byihuse, zitangira kurasa ahari ibirindiro by'umutwe wa Hamas hose. Israel yatangaje ko abaturage bayo barenga 700 bamaze kugwa muri iyi ntambara, mu gihe abandi barenga 500 bo bakomeretse. Muri abo bapfuye harimo abarenga 260 bapfiriye mu iserukiramuco rya muzika ryari ryabaye kuri uwo munsi. Ni mu gihe kandi hari abandi barenga 100 bashimuswe n'umutwe wa Hamas barimo abasirikare ba Israel. Kugeza kuri uyu munsi wa gatatu w'intambara, abanya-Israel barenga 700 bamaze kwicwa, ndetse nibwo bwicanyi bukomeye bubayeho kuva hashinzwe leta y'iki gihugu mu myaka 75 ishize. Amashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imisigiti n'inyubako zituwemo n'abantu biri gusenyuka. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere cyarashe ahantu harenga 500 habarizwa abarwanyi bo mu mutwe wa Hamas. Minisitiri w'umutekano wa Palestine yatangaje ko ahantu hari kuraswa cyane ari iminara, inyubako zo guturamo, ahakorera inzego za leta ndetse n'imisigiti. Ibinyamakuru byo muri Israel byatangaje ko hari abarwanyi barenga 70 bo muri Palestine bamaze kwinjira mu gihugu cya Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere banyuze mu majyepfo ya Israel. Ni mu gihe kandi hari uduce turenga 8 turi kubiramo imirwano muri Israel hafi ya Gaza, aho umunyamakuru wa France 24 uri Yerusalemu yavuze ko abantu benshi batazi niba abavandimwe babo ari bazima cyangwa se niba bapfuye, niba babuze cyangwa se bafashwe nk'imbohe bakajyanwa i Gaza. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Lieutenant Colonel Richard Hatch yavuze ko iyi ntambara iri gufata igihe kinini kurusha icyari cyitezwe. الله أكبر.